Otvori račun online i automobil osvoji. Plati aprilski i majski račun od 11. maja do 30. juna putem EPCG portala Mastercard karticom i osvoji hibridni automobil SUV Volvo XC40. A ukoliko postanete član Zlatnog tima, možete osvojiti jedno od 200 umanjenja na računu za utrošenu električnu energiju od 50 eura. Za 100 članova Zlatnog tima koji dobijaju račun putem e-maila, obezbijedili smo i 100 umanjenja od 100 eura. Pozovite besplatno 19100, posjetite naš portal epcg.com ili nas potražite na Facebooku. Dobar dan, 11 sati 11 minuta. Gledate, odnosno sad slušate, poslije ćete čitate i da gledate drugačiju radio vezu. Moj gost, ambasador Miodrag Vlahović, ambasador Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama, donedavno pri Svetoj stolici, nekada ministar inostranih, odnosno vanjskih poslova Crne Gore i tako dalje, da idem do recimo nekadašnjih poslanika Liberalnog saveza u Skupštini Crne Gore, a mogli bi još da se vraćamo u prošlost, ali nećemo jer nam je sadašnjost i pomalo budućnost najvažnija. Dobrodošli i veliko hvala što ste prihvatili moj poziv. Bolje vas našao. Hvala uz izvinjenje slušalcima i naročito gledalcima. Ja sam se obukao za video varijantu, to je segment ovog programa, a ne za audio, zapravo, a ne za video, ali bože moj. Ljeto je stiglo u naš kraj, obojica smo u majicama, tako da... Nadam se da će to da bude oprošteno. Što se tiče ovih... Relaksirano, što bi rekli neki. Što se tiče ovih davnih zaboravljenih stvari, ja sam bio i međunarodni sekretar Liberalnog saveza, to mi je uvijek bilo drago što smo i tada vodili politiku koja je kasnije potvrđena. To je bio trening za ove koje sam pomenuo. To je bilo jedna od etapa u razvoju ličnosti. Da. Ja sam naslovio temu za naš razgovor. Crna Gora ima Ministarstvo vanjskih poslova, ima li svoju diplomatiju. Tragom toga, pitaću vas na početku, šta je danas Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore? Da li se po bilo kom kriteriju, od potencijala do odnosa prema interesima i ugledu države, može smatrati ozbiljnim ministarstvom? Pa dobro, mislim da je naslov dobar, Darko, i da on oslikava zapravo osnovne upite koji su danas vezani za crnogorsku vanjsku politiku i za nadležno ministarstvo. Prvo, drugo, ja treba naravno da budem i valjalo bi da budem krajnje oprezan i umjeren u iskazu povodom onoga o čemu pričamo. A ja očekujem da budete iskreni. Pa naravno, neizbježno čak. Ono što je tu problem jeste da mi imamo jednu degradaciju, urušavanje. Dakle, imamo Ministarstvo vanjskih poslova u aktualnom iskazu, konfiguraciji, kadrovskom sastavu, načinu bavljenja tim poslom i tim segmentom vrlo važnim naše ukupne politike, na način koji degradira i ugrožava nacionalne i državne interese. Eto, to je bila moja najblaža definicija, koja uopšte nije blaga, niti laka, onoga što se danas dešava. Dakle, da izbjegnemo te dimenzije ad hominem, dakle, da govorimo o ličnostima, mada dozvolit ćete mi tu nepreciznost na početku i da njome završim sa nepreciznostima. Znate, kada ministar vanjskih poslova, kako god da se zove, koliko god godina da ima, što god da je u životu radio prije toga i što namjerava da radi jednog dana kad više to ne bude, ako je on naredan da svoju komunikaciju sa javnošću uglavnom obavlja preko ove mašine, kako se zove, telepromptera, popularnog idiota, stavite ispred sebe tekst koji oni koji vas gledaju i slušaju ne vide, a vi to čitate pod tom tekstu, ta slika se meni ovako čini najpribližnijom audiovizualnom definicijom onoga i slikom onoga, simbolom onoga što je danas Ministarstvo vanjskih poslova. Zašto je to tako? Zašto imamo Ministarstvo vanjskih poslova koje je po vašem sudu problematično i s aspekta potencijala, kako to sam pitao, i s aspekta odnosa prema državi, što sam također pitao. Je li to posljedica, eto tako, to su njihovi kapaciteti ili tu ima nešto još važnije? Ovako, mi nemamo prostora ni vremena, sigurno je i bilo bi krajnje, rekao bi, bilo bi manje ozbiljno nego što je to potrebno za ovu vrstu razgovora i ovu vrstu teme, da tvrdimo kako je sve problematično od 30. augusta, to jest od datuma kada je konstituisana ova i ovakva vlada, i da kažemo da je prije svega da je vladajuća većina vlade je 3. decembra. Jeste, 3. decembra kada je to konstituisano, formalizovano, a da kažemo da je to bila neka implozija odjednom ni iz čega, ničim izazvano, odjedanput se sve urušilo.
slobodan sam kao neko ko je to između ostalog je bio ministar inostranih, to je vanjskih poslova u vremenu obnove nezavisnosti, na što sam posebno ponosan i drago mi je što je sticaj iz okolnosti uslovio to da ja baš tada budem tamo. Činjenica da su postojali trendovi, da su fenomeni, procesi, greške, propusti koji sežu i prije 30. koji se tiču onoga vremena i onog perioda koji prethodi pred posljednjim izborima. A da je ovo samo finalizacija jednog dugotrajnog procesa gdje je bilo previše grešaka u kadrovskom smislu, gdje je bilo naročito u posljednje 4 godine gdje je Ministarstvo vanjskih poslova bilo najblaže kazano neaktivno, pasivno, za oktavu ili dvije niže u javnom iskazu od onoga što je bilo neophodno ovoj Crnoj Gori i tadašnjoj i današnjoj Crnoj Gori i crnogorskim nacionalnim i državnim interesima, a u svojoj unutrašnjoj organizaciji načinu vođenja poslova bilo daleko ispod onoga što sam ja, evo, i nisam bio jedini naravno, možda sam bio najviše prisutan u javnosti sa takvim stavovima i sa takvim iskazima, ali daleko toga da sam bio jedini, bilo je puno kolega i mlađih i starijih koje ja veoma cijenim, koji su imali istu percepciju, istu vrstu utiska o tome da nije dobro kako radi, to jest ne radi Ministarstvo vanjskih poslova u ovih posljednje 4 godine. Da se ograničimo na taj period. Tako da je ovo što se danas dešava u jednom segmentu, i to ne bi valjalo da pogriješimo, u jednom segmentu se tiče i tog posljednjeg mandata. One vlade i one političke konfiguracije koje je izgubilo izbore 30. augusta. U jednom drugom segmentu ono je proizvod strateške, političke, ideološke, kulturne orijentacije političkih snaga, političke koalicije koje su danas na vlasti u Crnoj Gori. Kako tamo je to jedan zapravo mješavina, jedan miks između nekih loših osobina i loših stvari koje se dešavalo u prošlosti. Dakle, tu je završen negativne selekcije, znate, neka vrsta stalne insistiranja na diplomatiji kao sinekuri, u shvatanju i promociji takvog načina bavljanja diplomatijom, a na to se nadogradilo i ovo što je, dakle, ovo novo Ministarstvo vanjskih poslova sa novim ljudima u upravi i tako dalje, gdje ja prepoznajem, gdje ja vidim da, i slobodno sam da kažem, da je nekompetentnost ili manjak kompetentnosti ono što je prva karakteristika te nove konfiguracije. Dakle, taj aktuelni ministar nije pao s Marsa, nego je iz redova MVP-a, došao na čelo MVP-a. Ajde sad da se pozabavimo nekim onako najkonkretnijim stvarima. Već odavno postoje, blago rečeno, šumovi na relaciji predsjednik države, Ministarstvo vanjskih poslova, povodom odnosa od one priče kada je trebalo povući ambasadore, među njima i vas, pod optužbom da su radili protiv države, do ovoga kad treba poslati u veliki broj zemalja ljude o kojima očigledno vlada oprečno mišljenje. Ono što mene zanima, možda čak je više, pod navodnicima, zanatski ugao bitan. Da. Kako je moguće da Ministarstvo vanjskih poslova na jednoj strani i predsjednik države na drugoj strani imaju toliko oprečno razumijevanje vlastitih ovlašćenja u postavljanju ambasadora? Ima li u normama našim i međunarodnim prostora za kaučuk tumačenja? Ima li nejasnoća tu pa se sve ovo mora dešavati? Ovako, da krenem s kraja. Dakle, kao pravnik, i kolega Šuković je pravnik, dakle, uvijek postoji mogućnost u interpretaciji pravne norme da vi to šire ili veoma usko ili teleološki ciljno ili na neke druge načine tumačite pravnu normu i u datom kontekstu iz nje izvlačite ili potencirate njen dio ili njen segment ili njen sloj koji vam možda iz političkih ili nekih drugih razloga odgovara. Legitimno je da se to radi. Jedino što ovdje postoje i pisana i nepisana pravila diplomatska koja nisu samo vezana za našu zemlju, nego je to ipak jedna rabota i jedan proces i jedna profesija, jedna aktivnost koja ima neke svoje regule i pisane i nepisane, tako da je teško da sem tih finesa u interpretaciji pravnih normi naših i ustavnih i zakonskih, koji su prilično jasne i ne dozvoljavaju tu vrstu baš kao tog razvlačenja, kao da je to neka lastika ili guma, nego je jednostavno ipak je to jedan okvir koji možda malo širi i možda malo uši
u zavisnosti to ko gleda i zašto gleda, jasne su tu stvari, znate. Ovdje praktično imamo dilemu da li je potpis predsjednika države puka forma na ono što odluči MVP, odnosno vlada, ili suštinski? Apsolutno suštinski, jer da nije tako, da je puka forma, pisalo bi da je forma, da to samo formalno potvrđuje predsjednik države ili neko drugi u njegovom kao ime. Kod proglašenja zakona. Recimo. Pa recimo dobrih proglašenja zakona ima onu jednu mogućnost da prvo čitanje, pa dobro, zbog toga što ipak mi živimo u jednom korigovanom... Možda nije najsrećnija, ali... To poređenje ne odgovara onome o čemu pričamo. Ovdje pričamo o ingerencijama u oblasti vanjske politike. One su definisane i zakonom Ustavom Crne Gore i zakonom o inostranim poslovima, vanjskim poslovima. I rekao bih da ovdje na političkoj ravni, da sad se vratimo na početak vašeg pitanja, na političkoj ravni svi govore o kohabitaciji. Čini mi se da, naravno, ni malo slučajno, u javnosti političkoj, i to se potencira od vladajućih struktura aktuelnih i od medija koji su njima bliski, mi imamo jednu interpretaciju kohabitacije u kojoj jedna strana treba da posluša sve drugu, zbog toga što po Bogu postoji većina od 41:40. Što je naravno fakat da postoji takva većina. Međutim, ne možete interpretirati zajedničko vođenje vanjske politike kao da je situacija u parlamentu 81:0. Dakle, nije na predsjedniku da prihvati sve što mu kaže vlada, kao što nije na vladi da sve posluša predsjednika. Svako ima svoje ingerencije i svoje ovlaštenje u tom postupku. Potpuno je nesporno da predsjednik svojim ukazom i postavlja i opoziva ambasadore. U ovoj najnovijoj situaciji gdje imamo da Ministarstvo vanjskih poslova sva je prilika, koliko je meni poznato, već je poslalo zahtjeve za izdavanje agremana, to jest saglasnosti za imenovanje pojedinih naših ambasadora na bilateralnim i na multilateralnim adresama, to jest pri nekim međunarodnim organizacijama, čak i za one kandidate za koje su dobili veoma jasnu poruku, čak i javno iskazanu iz kabineta predsjednika, da predsjednik ne podržava te kandidate, za njih ima izvjesne primjedbe, to jest ima mišljenje da oni ne treba da budu naši ambasadori. Poslati takve predloge zemljama prijema i organizacijama međunarodnim gdje treba da postoje naši predstavnici, diplomatski na nivou predstavnika stalnog ili ambasadora, zavisnosti o čemu se radi, je prvo neuobičajeno, drugo pogrešno i treće štetno. Bez obzira kako ko interpretira kohabitaciju ili zakonske i ustavne norme koji se tiču ove problematike. Kad kažete štetno, mislite samo na imidž ili još bolje ugled države, makar u tim zemljama prijema, ili i još ponešto? Ovako ću vam kazati, to odaje jednu sliku neozbiljnosti, neorganizovanosti i izvjesnog haosa ili, da kažemo, nesređenih odnosa, neprepoznatljivih situacija u onome što je vanjska politika Crne Gore, jer znate, na adresama prijema, takozvanim, to jest u zemljama gdje mi imamo diplomatske predstavnike, diplomatsko-konzularna predstavništva, ipak bi bilo dobro i korisno i za nas kao državu i za relaciju naše države sa tom državom ili sa tom adresom, da se stvari rade, kako se to kaže, lege artis, i da se radi u jednom čistom, transparentnom, potvrđenom postupku. Vi šaljete, kako se to nekad govorilo, djevojka s manom ili momak s manom, vi šaljete, dakle, kandidata za ambasadora, tražite njegov agreman u propisanoj formi, a druga strana već sada zna da ovdje kod kuće, kod nas, ne postoji saglasnost da taj kandidat treba da bude ambasador. Imamo zanimljivu situaciju u susjednoj Hrvatskoj, recimo, tamo je kohabitacija nešto duže nego kod nas, i koliko ja znam, veliki broj diplomata je na čekanju upravo zbog toga što Milanović i Plenković, odnosno ministar vanjskih poslova, ne mogu da se usaglase. Evo i ambasador Hrvatske u Crnoj Gori je duže nego što mu je mandat tu, upravo zbog toga što, kažem na osnovu mojih informacija, čeka da se lista ambasadora usaglasi i da budu poslani u zemlje gdje treba da dođe do zamjene, uključujući Crnu Goru. Tako vam je to i tačno je to. Pa znate, nije to prvi put u novijoj Hrvatskoj ovoj istoriji poslije rekonstituisanja ili konstituisanja Hrvatske kao nezavisne suverene države. Oni su imali već jedan put tu situaciju gdje, koliko sam shvatio mog uvaženog kolegu Nevena Pelicarića, koji je bio moj kolega, hrvatski veleposlanik pri Svetoj stolici, oni su imali 4 godine situaciju da upravo zbog nemogućnosti da se dogovore predsjednik i vlada, oni su imali upražnjena mjesta ambasadorska
te 4 godine. To je bilo, mislim, 2002. ili, nemojte mi sad uzeti tačno da li 2002. 2006. Ali vlada ne šalje mimo saglasnosti predsjednika države ambasadore. Što se kod nas dešava? Bez saglasnosti, i znate, bilo neki trvenje. Evo, bila je moja koleginica u Vašingtonu, kad smo bili, veleposlanica Grabar-Kitarović. Dobro poznate šira javnost. To dobro, bila je predsjednica Hrvatske, što je za uvažavanje, bila je pomoćnik generalnog sekretara NATO za javnu diplomatiju i tako dalje. Bili smo u veoma dobrim odnosima u smislu komunikacije i saradnje. Ona je meni pričala, znao sam i sa druge strane, tu je došlo do disputa vezano za njenu, recimo, kandidaturu za Vašington, za veleposlanicu u Vašingtonu, između tadašnjeg premijera Sanadera, Iva, i predsjednika Mesića. I na kraju je predsjednik Mesić, bez obzira što je ona proizvedena u ministricu vanjskih poslova Hrvatske na inicijativu premijera tadašnjeg Sanadera, promijenjeni su odnosi između njih, došlo je do izvjesnih frikcija, trvenja, neslaganja i tako dalje. Na kraju je presudio, to jest poslušalo se ono što kaže predsjednik Mesić, bez obzira što on nije iz političke grupacije koje su tada pripadali i Sanader i Grabar-Kitarović. Da se vratimo na našu situaciju. Dakle, mi imamo situaciju u kojoj predsjednik države jasno iskazuje, potpuno legitimno, potpuno ustavno utemeljeno i zakonski regulisano svoje neslaganje da budu određeni kandidati iz razloga koje mi možemo sad da cijenimo da li su opravdani ili neopravdani. Meni se lično čini da su opravdani, bez obzira što, naravno, uvijek kad podržite u ovoj situaciji sad neku vrstu apologetike ili ne znam, neku vrstu inklinacije prema predsjedniku kao predsjedniku, ne. Meni se čini da je rezon koju predsjednik Đukanović povodom ovih stvari javno saopštava, meni je on blizak. Priča je mu nemoguće i bit će veoma loše ako bude vlada i Ministarstvo vanjskih poslova insistirali da baš ti kandidati budu predloženi, jer zemlje prijema su sada u jednoj nezgodnoj situaciji. To sam htio da vas pitam, šta će da rade te države? Ne znam, ja imam neke informacije, bilo naravno potpuno pogrešno da sad interpretiram što i kako mi je kazao povodom tih stvari, ali to je jedna prilično neuobičajena i nezgodna situacija, jer vi sad gurate te zemlje prijema, to jest one koji na tim adresama odlučuju da li će da bude izdat agreman, to je saglasnost da neko bude ambasador na izvisnoj adresi, oni sad treba da tumače što to može da znači u odnosima prema Crnoj Gori, kakvu poruku šalju Crnoj Gori, da li time uvažavaju sve grane i instance naše vlasti, uključujući šefa države, tako da je to jedno prilično neobičajna situacija koja uopšte nije bila potrebna. Znate, kohabitacija između ostalog bi trebalo da podrazumijeva dogovor između predsjednika s jedne i vlade s druge strane, naravno u okviru ingerencije koje imaju jedna i druga instanca, ko bi trebao da bude naš diplomatski ili konzularni predstavnik. Znate, ne samo zbog toga što je odnos u parlamentu 41:40, nego zato što je to, čak i da je bilo koji drugi odnos, zato što bi to trebalo bude red i poredak stvari u jednoj zemlji koja pledira da je normalna, da je demokratska i da žele svi dobro toj zemlji. Ovdje insistiranje da budu baš ti kandidati koje je predsjednik veoma eksplicitno, jasno, definitivno kazao da nije spreman da potpiše za njih ukaz o postavljenju, samo implicira, između ostalog ukazuje na to da jedna strana u ovom procesu kohabitaciju doživljava kao poslušnost druge strane, da mora biti baš po njenom. To hoću pravo da vas pitam, dakle, koliko su vam bliske, prihvatljive, ste saglasni sa čestim tumačenjima, razumijevanjem ovoga što se dešava, da je aktuelnoj vlasti u Crnoj Gori strašno važno da i na ovom primjeru pokaže da se Đukanović praktično više ništa ne pita, a da je onima koji vuku konce cijelim ovim sistemom nove većine još važnije, osim toga što je i njima važno, ovo što sam prije pomenuo, dakle da Đukanović više nije toliko važan faktor na crnogorskoj političkoj sceni, da pokažu pred strancima da i Crna Gora više nije ozbiljna država, iako je članica NATO, lider u europskim integracijama i tako dalje i tako dalje. Da budem sasvim precizan, interes prije svega Rusije pa i Srbije da pokaže Zapadu, evo šta smo vam napravili od jedne vaše članice. Ja to doživljavam kao retoričko pitanje, dakle kao konstataciju u obliku pitanja koja se podrazumijeva. Da, i ima, i taj sloj je neizbježan u analizi ovih stvari o kojima pričamo. Dakle, veoma je jasno da tu postoji diskrepancija i možda je najvažniji detalj u sljedećem. Znate, podsjetit ćete me kojeg septembra ili već kada su potpisali
meni se i tada i danas još više čini diktirano zajedničko saopštenje. 17. i 18. Jeste, zajedničko saopštenje novih konstituenata vlasti ili konstituenata nove vlasti, kojim su oni između ostalog sasvim jasno, decidno, dakle ne postoji mogućnost, nema ambivalencije u tom iskazu, ne postoji mogućnost interpretacije, nema kaučuka, nema tu gume, nego je to vrlo jasno, kratko i definitivno iskazali privrženost između ostalog i onim strateškim odrednicama crnogorske vanjske politike u smislu evroatlantske orijentacije, naših odnosa sa susjedima, uključujući priznanje Kosova. Sve su to potpisali konstituenti nove vlasti i bilo bi logično, ne samo na formalno logičkoj ravni, nego i na političkoj ravni, da Ministarstvo vanjskih poslova slijedi tu i takvu politiku. Iskreno, bez rezerve, bez zadnjih misli, bez projekcija koje ste pomenuli, dakle da takozvani, kako kažu Amerikanci, lip service, dakle vi da govorite ono što želite da druga strana čuje, a svakodnevno radite mnogo drugčije ili sasvim drugčije ili suprotno od onoga što govorite, jer znate da morate da kažete to tako tim redom riječi u rečenici, da to dovoljno puta ponovite i vjerujete i očekujete, što je prilično naivno i pomalo i manje profesionalno i politički razumno nego što bi trebalo da bude, da će druga strana ili druge strane, uključujući recimo i saveznike naše u alijansi, da povjeruju da vi, bez obzira što imaju veoma precizne informacije što vi svakodnevno radite u sopstvenoj zemlji, da ste vi evroatlantski orijentisani zato što kažete, znate, mi smo evroatlantski orijentisani. A jeste sigurni da se makar do sad to ne isplati, odnosno da ta šema razumijevanja tih sagovornika, uprkos tome što svi znamo kakve razlike između riječi i dijela, da to ne funkcioniše? Ne funkcioniše odavno. Ja mislim da ne postoji nikakva nepoznanica i nerazumijevanje na relevantnim, kako se to kaže, na važnim adresama međunarodne zajednice, ne samo u Vašingtonu i Briselu, nego i u pojedinačnim zemljama u okviru Europske unije i u okviru alijanse, što se i kako i zašto ovdje dešava. Ono što sam želio da apostrofiram, da vam kažem, Darko, sljedeću stvar. Ako su odrednice strateške i u smislu sadržine, i u smislu koncepcije, u smislu orijentacije, istovjetne onima koje su bile relevantne, koje su bile važeće, koje su bile implementirane, dakle primijenjene u praksi, diplomatskoj i političkoj, do 30. avgusta, onda je za čuđenje, recimo ja sad došao iz Finske ili iz Norveške, nisam baš upoznat sa situacijom, pokušavam da na brzinu shvatim što se to dešava u Crnoj Gori i onda vidim ovaj dokument, vidim što su do tada, pročitam što su do tada bile odrednice naše vanjske politike, vidim da postoji kontinuitet vanjske politike, bar po tom dokumentu iz septembra, a istovremeno ima tu vrstu kolizije, to je konfrontacije predsjednika s jedne i vlade s druge strane, povodom tog segmenta gdje formalno, pravno i politički na toj ravni logičkoj ne postoji konfrontacija, mi smo i dalje evroatlantski orijentisana zemlja. Imate kontinuitet na papiru. I naravno, ja sad ne želim ovdje da kontempliram pred vama i pred slušalcima, poštovanim i gledalcima ovoga našeg razgovora, čak je nelogično i problematično i smjena nas 7 na početku. Ako postoji kontinuitet vanjske politike, pa neće biti da smo nas 7 ili da govorimo svoje ime. Vi ste optuženi da ste radili protiv interesa države. Dobro, ta optužba već imaće... To je za cijelu jednu emisiju. To je za drugu priliku, ali samo kažem, i to je bilo nelogično, ja to samo na ravni formalne logike i političke sadržine, nelogično je da se mi problematizujemo kao šefovi diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao naše najviše diplomate na određenim adresama, zato što radimo protivno one politike koja je zvanična i dalje zvanična politika. To jednostavno nije tačno. Ali zašto vas sam ali samo i sad imate novu situaciju gdje je očigledno da predsjednik države iz njegovih razloga, ponavljam, koji se meni čine logičnim i uopšte nisu iznenađenje, problematizuju izvjesne kandidate jer, ukratko kazano, da skratimo dugu priču, on prepoznaje nesaglasnost između životnih, profesionalnih, političkih angažmana i ličnih historija nekih od tih kandidata u odnosu na ove principe, vrijednosti, strateške orijentacije i sadržinu naše vanjske politike. To je problem tu. A ne, to želim da kažem jer je to vrlo nekorektna interpretacija. Ne kako je ko glasao na referendumu. Ostalom, svako je glasao kako misli, to je bilo tajno glasanje, tako da to ne možete i sve i da hoćete. Bilo bi pogrešno je od početka, ali bilo bi posebno pogrešno da to neko problematizuje. Taj profil ljudi je jako bitno pitanje i oko njega se na kraju krajeva u konkretnom slučaju lome koplja, ali on je mnogo važniji na osnovu po ovom kriteriju koji ste vi pomenuli. Dakle,
Mogu da pomenem recimo samo 2 primjera, 20 sličnih. Koje god ime da kažete, ja ću uzdržati od komentara, jer ne mislim da je korektno da sad uđemo u tu vrstu. Ja ću pomenuti imena samo kao ilustraciju fenomena o kome govorite. Dakle, to su ljudi koji se uklapaju u onu obećavajuću prijetnju, ovo je neka nova Crna Gora na koju ćete morati da se naviknete, a ta nova Crna Gora na koju ćemo morati da se naviknemo ne korespondira sa zapadnim vrijednostima koje su oni upisali. I zato vam kažem, pomenuću recimo, na vaše mjesto pri Svetoj stolici treba da ide izvjesni Filip Ivanović. Pogledao sam malo čovjeka, osim što sam vidio da je onako bukvalno svetosavski fanatik po onome što objavljuje na društvenim mrežama. Čovjek ima knjigu, zapisao sam naziv, Problematika autokefalije Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Imate jedan cijeli segment, MCP nikad nije mogla biti kanonski autokefalna. Knjiga je napisana s blagoslovom počivšeg mitropolita Amfilohije. Dakle, to je kadar koji odgovara, ili da ne govorimo o Srećku Crnogorcu koji negira cijeli nacion. Dvije stvari pogodite koji je u državi Crnoj Gori, a treba da ide u Argentinu gdje je 100.000 naših ljudi, potomaka naše dijaspore. Ovako ću vam kazati, na adresi gdje sam imao čast i zadovoljstvo da služim našoj zemlji, dakle pri Svetoj stolici i suvereno viteškom malteškom redu, dakle da budemo jasni, ne postoji povodom tih pitanja koje ste sad nominovali, ne postoji nikakva nepoznanica i nedoumica o istorijskoj istini povodom naše crkve. Postoje 3 arhiva u Vatikanu sa milionima digitalizovanih dokumenata koje dakle više ne morate fizički da tražite, nego imate sve u digitalnoj formi, pa možete pozivom na određene riječi da pronađete ovo što vas interesuje, tako da na toj adresi ne postoji ta vrsta nedoumice i ta vrsta neznanja. Tako da bilo kome, i naravno ja sam rekao, ne bih želio da govorimo o imenima, naročito o ljudima koje, naravno, svi smo pročitali što misle. Znate šta? Ovdje, pa dobro. Odlučio čovjek da se bavi diplomatijom, pomenuo sam ga kao ilustraciju ovoga. Pa dobro, ima ako nije spreman na to, a ovo ničim ga uvrijedili, nije smo vjerojatno ponosan na tu knjigu, nek se čovjek vrati na fakultet ili nek ide da se bavi nekim ručnim radom. Mislim da iz nedostatak moje spremnosti da odgovorim ne ukazuje na pogrešnost moga pitanja. Na nedostatak da ja nemam mišljenja o tome, nego jednostavno ne smatram da je to relevantan nivo ove priče. Relevantan nivo ove priče je da naravno imate dakle dokument koji potvrđuje kontinuitet vanjske politike i imate politiku koja ruši taj kontinuitet. To je problem sa kojim da se danas suočavamo u Crnoj Gori u kontekstu onoga što se zove vlada Crne Gore, to jest fokusirano Ministarstvo vanjskih poslova. To je prilično u nebranom su grožđu ti gospode i drugovi, zbog toga što to uopšte nije jednostavno raditi, da vi imate zvanične dokumente da ste vi orijentisani euroatlantski, a imate svakodnevnu praksu, izjave, ponašanje, diplomatske i druge komunikacije koje to apsolutno negiraju. Ja ću vas posjetiti, jer stvari su jasne, što se kaže, očigledno se ne objašnjava. Vi ste pomenuli ova 2 imena, mogli ste i neka druga. Kao sliku ljudi koji promovišu ono što ovi rade, a ne ovo što pričaju. Veliko je pitanje sa takvim odabirom kadrovskim, kakva se poruka šalje i onim adresama koje nisu u adrese gdje se šalju ti ljudi, nego adresama koje sve to gledaju, posmatraju kao naši partneri, prijatelji i saveznici. Mislim da tamo postoje vrlo ozbiljni ljudi i službe kojima teško može da izbjegne njihovu pažnju ili da pobjegne im rezon svega toga. To ono što malo mene buni, jer postoji jako rašireno mišljenje, a ja sam vrlo sklon da mu se pridružim, o jednoj zaista ponekad degutantnoj servilnosti kompletnog vrha nove vlasti prema ambasadama, dakle nivoima ambasadora. Ovo što bi moglo da bude mimo volje nekih važnih ambasada, recimo ambasada Kvinte minus eventualno jedna, to mi djeluje kao neki malo rizik u njihovom ponašanju koji mi nije najlakše da objasnim. Dobro, ja teško mogu da interpretiram što oni rade, jer ja nisam u toj poziciji ni ideološki, ni politički, a i sada ni profesionalno. Međutim, ja sam pomenuo jednu sliku koja meni ostaje ovako kao negativno
upečatljiva, ali u negativnom značenju te riječi, kada, dakle, prvi čovjek Ministarstva vanjskih poslova, uz puno poštovanje tom mladom gospodinu, ja nemam apsolutno personalno, sve mu najbolje želim, nije to problem, ne govorimo o tom nivou problema. Međutim, kad on sa telepromptera čita unaprijed pripremljenju izjavu koja je puna nekih fraza, koje, mislim, suma sumarum, čak i kad ih dobro iscidite, ne znači ništa ili vrlo malo, govori o onome o čemu se radi, onda se vidi da tu postoji insuficijencija, dakle da postoji nedostatak ne samo tog kompetentnosti, profesionalnosti, diplomatske vještine, umijeća da se kaže, jer znate ministre, ja se sjećam razgovora, jednog od mojih boljih razgovora, kad imali smo vi i ja, naravno, mislim da 4 ili 5 puta sam bio živo istini, dakle u tom intervalu kad sam bio ministar, neđe sam gledao naš razgovor gdje vi uopšte niste bili, bez obzira na našu možda bliskost u nekim stavovima, uopšte niste bili, kako bi kazao tu nešto prema meni da mi servirate na smečeve. Učinilo se to. Niste mi uopšte bacali lake loptice. Ali ministar treba, ja sam nešto bio zadovoljan kad pogledam to, s tem što sam bio mlađi i brži u reakcijama, ja sam bio zadovoljan, ja vidio, rekao, ministar nije bio baš toliko loš i nespreman, bez obzira što nikad nismo dogovarali pitanje kao ni danas. Dakle, vi morate da budete spremni a tempo da odgovorite šahovski, evo da pređem na šah. Šahovski rečeno, a tempo da odigrate ovaj potez koji uopšte nije jednostavan u situaciji kad ste konfrontirani sa potrebom da u ime svoje zemlje kao šef diplomatije kažete nešto. Mi to danas nemamo. Uz puno poštovanja, ja se izvinjavam što Pritom i taj ministar koji vi sad zna temu o kojoj pričamo, zašto bismo dogovarali kad znamo da nećemo pričati o atomskoj fizici? Ne, naravno, nego samo kažem, ne postoji... Ni njega ne pitaju ništa van onoga što je njegov resor. Ali ja imam već, da vam kažem, ja o ovome znam mnogo više nego što sam spreman da vam kažem, mislim o ovim situacijama o kojima pričamo, nego jednostavno, ja mislim da nije ukusno još uvijek i nepotrebno je da idemo baš u sitne detalje koji su također onespokojavajuće loši, koji su degradirajući za ono što je crnogorska diplomatija u istorijskoj vertikali. Jer smo mi imali, ja to stalno ponavljam, u tom hodniku koji vodi, kad uđete u Ministarstvo vanjskih poslova do kancelarije ministra vanjskih poslova, imate jednu galeriju likova, možda s jednim izuzetkom ili dva, evo da ne pretjerujemo, to su bili pametni ljudi, lojalni građani ove zemlje, koji su u veoma teškim i kriznim i teškim situacijama, čak i u onom intervalu kad Crne Gore više nije bilo, znali da brane našu zemlju, da zastupaju njene interese na način koji se ne bi se i na jezicima zemalja prijema i međunarodno relevantnim jezicima koji su svi priznavali da su to ipak ljudi, ima i memoara nekih od njih, ima i zapisa drugih o njima. Danas imamo jednu situaciju da to prilično otužno izgleda. Sad, to je iskaz, i to ništa nije slučajno u politici, iskaz je jedne situacije političke u kojoj očigledno nekome potrebno da mi imamo takvo ministarstvo sa takvim kadrovskim ansamblom, s jedne strane da imamo takvu neiskazanu, nedorečenu i politiku koja je zapravo kontradiktorna, koja je ambivalentna u najsuštinskijem značenju te riječi. Dakle, ja ponavljam, postoji dokument koji jasno definiše magistralu naše vanjske politike, evroatlantska orijentacija, integracija u Evropsku uniju, dobrosusjedski odnosi i neki drugi detalji koje sam već spomenuo, koji još nisu detalji, nego su krupne stvari, uključujući priznanje Kosova, bez obzira što to mnogim u ovoj zemlji još uvijek neka vrst polutabu tema ili nešto o čemu, ako se baš ne mora, ne valja pominjati. Ja mislim da to je jedna od značajnih odluka naše vlasti, to jest one konfiguracije političke koja je bila na vlasti u Crnoj Gori poslije referenduma. Dakle, mi danas imamo jednu potpunu situaciju, jednu situaciju koja je neodrživa i koja ne može da izdrži ni najelementarniji test u komunikaciji diplomatskoj sa našim međunarodnim partnerima i sa saveznicima. Šokirao sam se kad sam vidio da je već 11:44 i da imamo manje od 10 minuta do kraja emisije. Samo još jedno pitanje. Dobro, vi ovo tretirate kao prvo polovrijeme, pa ćemo drugo neziv. Dogovorit ćemo se, što bi rekli našim zavičajima. Jedan od, pod navodnicima, ambasadora, u nekom drugačijem značenju nego što se to za sportista recimo kaže, Crne Gore i njen premijer. Živo me zanima kako vi to njegovo predstavljanje Crne Gore u inostranstvu zaključno sa ovim sastankom na margini sa predsjednikom Sjedinjenih Država doživljavate. Moram se spojiti ta dva pitanja, ali bliska su po svakom. Dobro,
kako bih vam kazao, to zaista, da mada meni obično ne prihvatam kviska. Ne fale mi riječi, ali ja bih ovdje ovako, upravo, ako mogu da iskoristim kviska jedan priručno, jer znate što je tu problem? Ipak to je jedan pad u odnosu na prethodne situacije, pri čemu ne treba da zaboravim i ne želim da zaboravim. Postoji jedan dimenzija, i ponavljam, kontinuiteta između Ministarstva vanjskih poslova u posljednje 4 godine i onoga što se danas dešava. Ne zaboravite da je ovaj čovjek koji je sada na čelu, on je sa velikim simpatijama i uz veliku blagonaklonost prethodne vladajuće garniture tamo. I prvog čovjeka, i drugog čovjeka, i trećeg čovjeka bio promovisan kao diplomatska nada. Hoćete da kažete da nije bio progonjen? Naprotiv, ja mislim da je, to već mogu da kažem, mislim da je 2 puta vanredno i po informacijama koje ja imam poluregularno promovisan u više diplomatske rangove. Vanredno je progonjen. Eto tako. Recimo ja imam tamo, pošto, da prostite, bio sam ministar vanjskih poslova i u toj generaciji ima nekih od mojih ljudi s kojima sam ja radio, koji sam ja primao na posao, koji su neki danas veoma dobri ambasadori, ili su bili, ili će biti, koji su, slobodno se ne kaže, mnogo bolje diplomate, uz veliko izvinjenje. Mnogo bolje diplomate od ovoga koji čita sa telepromptera. Mnogo bolje diplomate. Ne zbog toga što se ne slažu sa njim ili se izubliži u političkim ideološkim projekcijama sa mnom, nego sa aktuelnim ministrom, nego zato što to bolje rade. Bolje znaju što je diplomatija. Znate, ovdje i to nije samo ovaj posljednji 4-godišnji period, to se razvlačilo uz puno uvažavanje iz moj elementarni diplomatski, politički i ljudski oprez da ne pregonim, da ne pretjerujem sad oko toga. Znate, ovdje je dugo godina promovisana jedna vrsta shvatanja diplomatije, da je to zapravo vještina da ništa ne rečete, da nikad se ne suprotstavite, da čak i u onim komunikacijama gdje nema elementa javnosti. Dakle, diplomatija je jedna, kako pomenuo za Kolindu Grabar-Kitarović, ona je bila zamjenica generalnog sekretara NATO-a za što? Za javnu diplomatiju. Znači da postoji diplomatija. Postoji javni segment diplomatije, kad se uključe kamere, kad se uključe mikrofoni, naravno vi morate pričati drugčije od onoga i obično pričate svemu nekim. A ruke se obaraju. Eto tako, kada nema prisustva elementa javnosti, onda morate nešto da kažete. Kod nas je postojao dugogodišnji problem koji sam ja identifikovao i protiv toga sam se stalno nešto prigovarao, pisao, komunicirao sa ministrom jednim, drugim, trećim, da to nije dobro, da mi njivimo, kako se to kaže, gajimo i jednu vrstu diplomata koja optira, kojoj je bliža ta vrsta interpretacije diplomatije, da je to zapravo jedna stvar, da tu vi prođete da se po kiši da se ne okvasite svaki put, čak i ako prolaženje kroz kišu može da znači ugrožavanje interesa sopstvene zemlje, direktno, bukvalno, ugrožavanje interesa sopstvene zemlje, što je recimo u tom, i time da vam završimo ovaj odgovor, u prethodnom periodu, a to se i sada nastavlja, vi imate najbrutalnije napade na Crnu Goru sa inostranih adresa, sa adresa koje su izvanjske, koje nisu iz Crne Gore, a imate ili nedostatak, dakle nepostojanje reakcije Ministarstva vanjskih poslova, ili zakašnjele reakcije koje su za nekoliko oktava niže, koji su razblažene do neprepoznatljivosti u odnosu na potrebu da odgovorite određenoj instanciji. Ja se sjećam, znate, mislim da je Antena M tada to objavila. Jeste, ali mora... Jesmo pretjerali? Nismo još, ali imamo još 3 minuta i cijelu jednu temu netaknutu. A to je? To je nekoliko vrlo važnih pitanja. Prvo, ajmo rafalno. Ajmo rafalno, ali boga mi nije, malo ćemo produžiti, ne više nego što je u granicama dobrog ukusa. Dakle, predsjednik države Milo Đukanović je vrlo otvoreno govorio kritički o nekim segmentima politike Brisela prema Crnoj Gori prethodnih godina i prema Zapadnom Balkanu nakon sastanka prošle sedmice u Tirani. Posle dugo vremena prvi put su bili očigledni njegovi tonovi zadovoljstva onim što je čuo iz Brisela. Dobro ste to uočili, dobro je i on to uočio i to je tačno. Ovo je bio brz odgovor. Danas je taj dugo očekivani veliki susret u Ženevi. Joe Biden, Vladimir Putin. Šta vi od tog susreta očekujete prije svega za Crnu Goru i Zapadni Balkan?
Ne morate biti tako kratki kao... Ali pretencijozno je da sad što ja očekujem kad se sriču, znate, evo sad sam... Šta, ja sam vas pozvao u emisiju da odgovorite na to pitanje s punim povjerenjem. Dobro. Prema tome, ne liči mi na vas da budete lažno skromni, čekam odgovor. Slušali smo i vi i ja Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, prije 2 dana, juče, na preskonferenciji posle samita NATO-a, gdje kaže da su odnosi NATO-a i Rusije na najnižoj tački još od vremena hladnog rata. Pošto su Sjedinjene države veoma važan saveznik u okviru alijanse, znači da i na toj relaciji postoje veoma niski odnosi. Ono što je Bidenova misija generalno u vanjskoj politici, a to je čovjek koji, evo, sticajem okolnosti, ja sam službovao u Vašingtonu kad je on bio potpredsjednik, a inače imam jedno veoma drago prijateljstvo sa njegovim dugogodišnjim, 11 godina je dr. Michael Halcel bio njemu savjetnik dok je Joe Biden bio senator. To je jedan od boljih, uočljivijih, poznatijih, uticajnijih senatora američkih, pa i preko te linije znam ponešto o orijentacijama, pravom mišljenju, angažmanu sad aktuelnog predsjednika Bidena. Njegova je, dakle, misija generalno da vrati Sjedinjene države na svjetsku scenu, diplomatsku i političku. Poslije, slobodno sam sada kažem, mada sam i za vrijeme tog mandata kao naš ambasador aktuelni uz onu klauzulu da moji stavovi ne moraju nužno da oslikavaju zvanične stavove Crne Gore, postoji katastrofalnog, naročito na vanjsko-političkoj ravni, katastrofalnog mandata Donalda Trumpa. U okviru toga, jedan od bitnih segmenata tog povratka Sjedinjenih država na globalnu scenu, diplomatsku i političku, jeste komunikacija sa Rusijom. I ja ću sad ovdje, evo, kad već sam pretenciozan da uopšte o tome vama odgovaram, da citiram Henrya Kissingera. Neđe sam ga čuo davno u Vašingtonu na jednoj Međunarodni republikanski institut, on dobija neku nagradu godišnju i tako dalje, i onda ga neko pita tamo za odnose između Kine i Amerike, prilično optimistično pitanje, na što Henry Kissinger odgovara u tom kontekstu o Kini, a moglo bi se primijeniti sad na Rusiju, da on kaže ovako: nadam se da će Svevišnji dati dovoljno pameti i razuma našim liderima da u budućnosti izbjegnu konfrontaciju. To je otprilike parafrazira, u stvari citat. Tako da ja imam rekao konfrontaciju s Kinom. Pa dobro, to je bilo s Kinom, to je bilo u kontekstu Kine, a ovo je sad u kontekstu Rusije, pri čemu, evo, Stoltenberg je, generalni sekretar, je juče između ostalog napomenuo da postoji rastuća saradnja čak i u vojno-bezbjednosnom sektoru između Kine i Rusije, tako da tu već sad imamo 3 igrača, ne samo 2 na toj globalnoj ravni. Ono što ja očekujem, dakle, da sjednu da porazgovaraju i da moguće u tom direktnom kontaktu bar izbjegnu neku vrstu, kako bih rekao, nastavka politika koje su iskaz onoga, kako se kaže, zero sum game. Dakle, apsolutnog gubitnika, apsolutnog pobjednika. Što se nas na Balkanu tiče, mislim da je značajno, zato što u svim iskazima, ne samo u kontekstu alijanse, u kontekstu NATO, nego i u iskazima, čuli ste i gospođu Novu iz Pentagona prije neki dan, i u izjavama direktno i indirektno gdje se pominje ili se misli na Balkan, postoji jedno osvježeno, ojačano razmišljanje američke administracije o našim prostorima, koje nažalost nije bilo, i prilično opasno nije bilo prisutno za vrijeme prethodne administracije. Tako da je to dobro za nas. Izvinjam se, govori se o formiranju jednog biroa za Zapadni Balkan u State Departmentu. Moje informacije govore da povodom toga u Beogradu već postoji ozbiljna nervoza. Znate vi nešto o tome? Ja vrlo pomalo nešto znam, ne znam o toj nervozi. Ne bi me čudilo ako postoji. Što se tiče, sigurno ovdje imamo administraciju gdje, da ne pominjem imena sva, ali od predsjednika Bidena preko Tonija Blinkena, pa da idete na niže. To je jedan tim, jedna ekipa koja veoma, veoma dobro poznaje Balkan. Što nije, ponavljam, što nije bio slučaj u prethodnoj administraciji na najvišim instancama. Očigledno je da je potrebna veća i povećana pažnja i od strane Brisela i od strane Vašingtona, i mene uopšte ne čudi što je predsjednik Đukanović i što su neke druge instance i sa Balkana i van Balkana pozdravile tu novu vrstu pažnje koja postoji i u Briselu i u Vašingtonu. Ona nama može da bude samo korisna, i sad kome se to ne sviđa na Balkanu, pretpostavljam da ima jake razloge da mu se ne sviđa. Da završim ovo jednim zanimljivim, vjerujem, nadam se, indikativnim citatom. Kaže: bilo je zadovoljstvo danas ugostiti predsjednika Bidena. Sa Sjedinjenim Američkim Državama dijelimo dugu istoriju.
oblikovali smo veći dio prošloga vijeka, a sad je vrijeme da oblikujemo ovaj vijek. Michel na briefingu prenosi CNN, što bi trebalo da je garant pouzdanog prenošenja interpretacije. Dakle, saradnja Europske unije i Amerike kreće mnogo jače i bolje nego što je to bilo u vrijeme Pa to je bilo trumpizma. neizbježno. To je bilo neizbježno zato što je bila anomalija za vrijeme Donalda Trumpa, ta vrsta diskonekcije, nerazumijevanja i čak suprotstavljenih stavova, čak i neka manje ili više jasno iskazana želja, čak i namjera o kojoj mnogi svjedoče čak i u knjigama predsjednika Trumpa da možda razmišlja i o raspuštanju NATO, to jest izlasku Sjedinjenih država iz NATO, što je naravno antihistorijski stav i nešto što bi bila teška destrukcija i antihistorijska pozicija, nelogična sa svih aspekata gledano. Mi danas imamo vraćanje... Osim za DF koji se zalagao za to, Strahinja Bulajić je vrlo argumentovano obrazlagao da nema smisla ja ću završiti nakon ovako, raspada Sovjetskog saveza da NATO postoji. Ja ću završiti ovako i neće mi zamjeriti ta instanca koju ću Šalom. Ova šala je bila, znate, ovdje kad su bili poznati rezultati izbora i naravno uz moje veliko izvinjenje, ja sam ponosan i bio mi je čast da budem naš prvi, posle naravno Anta Gozdanovića, doktora, našeg ministra, istorijske ličnosti, mada on bio specijalni izaslanik, već tada nepostojeće Crne Gore u Vašingtonu. To pitanje specijalnih izaslanika sam preskočio. Ne, to je drugo, ali on je tada bio special envoy, ali dobro. I sad, vi se sjećate, bio jedan veliki pa nekak billboard u glavnoj ulici, našoj, na bulevaru, u kojoj su američka ambasadorica ovdje rekla, pozdravila rezultate izbora i napisala da Amerika dijeli ljubav prema slobodi Crne Gore. I ja sam, naravno, to pročitao i razmišljao da bi bilo lijepo da civilizovano i kulturno odgovorim i onda sam se očekao na rezultate američkih izbora i onda sam stavio tu sliku i sliku Joea Bidena i napisao da Crna Gora dijeli ljubav prema slobodi američku. Nije vam odgovorila? Pa ja mislim da jeste odgovorila zato što ja prepoznajem i u tom segmentu nove neke impulse i nove neke raspoloženje i nove iskaze sa te adrese u Crnoj Gori. Znate, ambasadori pak treba da slušaju svoje administracije. Tako da imamo i na toj poziciji, čini mi se, bit ću slobodno to da kažem, ipak jedan novi odnos koji je ohrabrujući. Dakle, politika Joea Bidena, koji naravno opredmećuje državni sekretar Blinken, je za nas pozitivna stvar, za Balkan vrlo korisna i za evroameričke odnose jedan novi istorijski impuls. Oni kojima se ne sviđa to na Balkanu, a moguće da među njima, evo da budem malo sarkastičan na kraju, da na tu listu možemo da stavimo i aktualno Ministarstvo vanjskih poslova, žalim slučaj. Veliko, hvala što ste bili gost u Drugačijoj radiovezi. Hvala i vama, svako dobro. Ne žalim i nije bio slučaj da vas pozovem. A dobro, sa mnom se vas pregori malo. Da. Poštovani sad slušalci, kasnije čitaoci i gledalci, vam hvala na pažnji, prijatan dan vam želim. Biće zanimljivo u Skupštini Crne Gore danas. Herr Leposević je konačno došao na dnevni red, ali i dalje vam toplo preporučujem da ne mijenjate frekvencije, čitate Antenu M, naš portal, jer je to i dalje uvijek će biti ubjedljivo najbolje za vaše mentalno zdravlje i savršenu informisanost.